Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe le channel and uphinde uklikhe i-bell for ama-notification. So kule video namhlanje ngikuphathele indaba ezibuhlungu ngayo umculo weKaito LVovo Dirango. Unendaba ke iphumile ekhishwe yona irecord label yakhe LVovo Dirango, iDirango Records. Bakhiphe istatement izolo. Bekhuluma ngayo indaba yakhe LVovo Dirango ukuthi wabanjwa i-stroke eperformer endwedwe ngazo i-23 kaDisemba. Base bemadmitha ke esibhedlela. I-record label yakho LVovo ibisicela imithandazo kubantu, isisho ke impela ukuthi icela abantu bebathandazise lesikhathi esinzima ababhekene naso. Indaba ezibuhlungu lezi cause nayizolo sireceive ezinye indaba futhi ezibuhlungu ezithi umampintsha udlulile emhlabeni naye futhi beadmithwa esibhedlela ngaso i-stroke last week if ukhumbula kahle. So impela indaba ezibuhlungu lezi for ama-artist eKaito LVovo nabo nje umampintsha like asazi ukuthi kwenzakalani. So bengifuna uku-update ngayo indaba kaLVovo, asithembe ukuthi uzorecover soon. Imithandazo yethu impela izosebenza. Angithi ke nje ungakhohlwa ukuthi like le video, angithi nje danke, ngiyabonga.